Ai, kemundo bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Engen drevi me bakarita kiani vekyo mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongo le dikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vengaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbau baki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko sa naya ni Angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali na yaya lalai bevakande wuku kunibale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona koloka na sige lebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Hey, do baka totolo tiko. Do saya lupa lamu dina. Saya permentangan to boli gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa wala katungang maulimat. Maybe na kanisa tu ket serngaki na nakatungan reba mempaleta na nota tu ilalako. Maybe na kasaranga. Kalau boleh roti kari bateni kina. Datu birto na bisi nga nakari mateni se means kena sausage roll. Gaya rato makuntal nga buka sige lebu na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau bega kena do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kandong rendre na kunea. Tu rau talang ni kota ni nomni boli ke bawang di tigo main na Marine se Sonoma County kan rendre nomni vila baki vitar tarani kina nabari telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mau 5 dan 2525 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio bulan do vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Essa ratu mata caci-caci
Anandauna numi ikotuyani Manrewa mama no mundau lomani Avole ameu galo asayani Leka leka no naru piko wata Mula tolu kole weni no musala Makana numa no mubosa yala yala Kotukuna mendaruna bawata Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani Ananumani konina beyau Mebaka no mubosani tatau Nawakilani kodabi laki au Namundondo mosama imau mau Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani Netini anomu baka yatu yatu Tabe unile nanomu yanu yanu Kanade ananomu delani yabu Sawote nomu rosi wananabu Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani Lewa usawa na wawa. Osala osamaya nipo Leka leka no ndaru piko wata Mula tolu kole weni no kutanra Bakana numana gosani yala yala Kotukuna mendaruna bau wata Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani Ananumani kondina beyau Nebaka no mubosani tatau Tawakila niko dabi laki yau Namundondo mosama imau mau Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani Netini anomu baka yatu yatu Tabe unile nanomu yanu yanu Kanade ananomu delani yabu Sawote nomu roti wananau Isaratu mata kaci kaci Anandauna numi ikotuyani Manreba moma no mundau lomani Ambole ameu galo asayani
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani. Yo santi sarra pipuno todo sarra santa meke tukina ngono goso e meke mathao so e meke uno mamada so e waitui so e tungo meke tunga melo meningara e buku nanta marau tu o pambota sa nda to sar tunga menangona san don menta maro ta chuki na bikato to sar sayado ke vale na ke bikato to ke buru ko nda to tugu chuga sig dora kain renre ke baka na sianga ni singa ni kuwa on sianga nganga ni kuwa nganga ni mataka ke baka sianga ono sang bulu kadio na mbaki mengo me baka arto na matim ni bichi wana matim ni Australia sa ocho ingilandi sa bongango me dabo na matim ni All Blacks sa complete sarto ngana baka sama baka laki na matim ni Afrika
Anda sabo bina chuko nanda mati me baka usa single ngule ta parau chuko. O baka lelenga. O ontaka. Lau tala mena YouTube mati baka redo tu. Mango isai. Na matanggaling kitong-kitong tandore dan mati mini vigilio. O last quarter rosa nga miniti. Sa tutu yambe zake yambe sombo tu sa oda nga kadi was kram kena collapse. Watanga ni asyang sucisar di setur na kena andau di buku beka na ngono ya. Andau buku na ngono go na sport science vi buku sar boleh na terreni na nomu di mandangan na sabo takabo tu na lomni wol sa bulo miniti. Katu to ka sa andra bitu kembali ni go biasa ngamo na bele ibu ni wabu ki chugilome. Siang ko pono mama da sarota. Mentare dirto na nonda mate tim sa andu ita kabo sar tu ngada nona takata kailisi ni kinai. Takata ke mata-mata cukup ser membai apa boleh di small bro ya si mikrobul ke munto. Obang gua tu mai be so na kena matanggali buku asar to metu do Simon Rewalu bina katal ngamen do bunte gitu so na tarambu. O dia na sangi. Go. Siang sarain to lalang ka bikke mundong gor do cukup mandangan tong ke reta kan ngoni gitu. Santa po bina ni sa pa cukup pa non de laga ni mati ni bici. Ko sa retak sa marau orto de bilu taki marau orto na ilulu ni nonda vebo nua mai viti anda mai marau tu na levene ra marau na pasu marau sa tu na bese vici so matanga siang ni turangan ni vici se marau ni vici sara marau taga tu na mati timba ambim vici ko na pulang ya pare di derek Sare dani sabi sau ndona turanga lak tungani santo mono tu nona sotero sotumbang dona train station seta. Awari dir tu talanga sona maram ni bicer tu asarang kita buat ciko. Ko ba reta ka ciko Kento tu sa ciko pa ka ding sa lebo sa ba sa bosta ki pate se ni ko dir ciko se ode Ya untuk bango ya ko na numa tunga ya. Anda sa bibu sucinga ke bakatal ngasi banra cumbakan dona sa no pati ke bakasi kan inda tu ba wili ke cukup mai la ile bener contribution bibi na katal ngando pam bango le dok tu cukuna management ya da singkela tu sa ta ka makau tu na tu homo kento to bitoko ni gaba ko kowa to sa kota lebo mer tu ba kaya ngono ko sa ndabo Australia tu di cukup mai gerendua na itala serusa sa sing raw tu nga lebo tu ntal pati na sinre nganga yengo sa pakai bisa tu na uto na baka sama tu doko sa artiga plot katalangan gor dabi coaches di buru-buru ai to na chimingo ore tamantanga sa motong siang sutsar ngo tim ni bisa pakai thread sar ngamai ko aku kaikin endo na kabina kan inda sa okachi ande na buru-buru super rugby ke baka menda to wa to kina mena dio sa ulko bogari tak se ngai tu sa buki labi tu ngango na wila mo ebel se ya nakatuto ka tunga ngoni turanga dona ngonda tangin dona ngonda butungu dona singa kito sana reda mena rama dan dona ngon ambil rek non tu scrum dona ngon go sa ambil rek tala non tu scrum o mantanga o bango boy o cucu mantanga ni scrum ndo tala na imbilia tangga de saranga mura kengeru ko mantanga na facet ning gitu todo ko bango men non tu line out do ensembles tu liu na sia sa katuto sa kanga di bul ngon go Dapo udah binakan na nartong gitu tunda na kene wasi mai na league lele mai puno tani to tu enan rua ko bata mai pita na pakasama cu tal rina kama sa vovo lek sar cuni complete na puzzle vivendo nu cu na bi ka bogare ta cu mena dorbo di balang ya apola tunga ko cup final Fiji dongelewana kena bo go Fiji go JJ's Food Shack. E tigo ke na kakana bo biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana bo malangi me bakana steak bakailo ke na coleslaw. Na karito asa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dunto al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarama da mahuli kinento na ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito tayo katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna kami ngaya kina maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara paling lain ini time saranga mai so dan tali wara ka tala tunda wara ko tunggo
saya lo buat bengo kamu bilang tak. Kampanye bilang gua na heritage link. Mau lebih nak sarang saya kata rindu nak kaya bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo buat itu tak. Kami suami nak kira kena timber na baka. Sen tu bikin na ilah boleh waya. Minta samu kena kisi dan ni marong kena ngona mojuri paling bul. Kaki bae kar tak buat na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima e na kena itutubo matalalay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaman din na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sonong ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya bukaya kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya bukaya kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dami-dami. Baga diri nga lala, saba-saba, kanggay window na yang kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali pa. Na San Bruno Cavaba, ningali may ni may kitawule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dina-dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Yavalata, dio nang gayvalata at Radio Bulan Duavata. Bay talon o tekina na bika membaleta na nondong bula, may bayira na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promoven na ba na kaloka na bay kabili to city and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kang anitikan na kaibiti Amerika. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Yung leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talang ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takinaolo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar-tara sarani kinanaba ni telemoni 125 saiba, vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalay. Ogonay rongo manuvali songo, nay Maulimat. Valley Marua 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulo do bata biokon lamani sibna pa na roso korona meniti asa bakta kilabi kenta na ikaw talaga di no do bitalo na kabde bin karabi tin da bu na chigina kampani benaka na mauli mata na buku norto somro chigo na kena rongo chigo ni bikenta oya na rongo mai vali songo mai na moniti kina baga rombuka mata ni tuku bikenta oya na no do bisurechi menta zau kina duon na daga benaka ngo oya mai na aba 7 media ministry appeal na buku chiga ne Feast of Tabernacles ana badur chiga mai na songole bungo mai Israeli ni sambulu benaka na bisureti nda sasureti to do chikina menda vito koditaka na Christian Media Ministry ongo ya na Aba 7 Media Ministry na kede liu chigo kele piamberinga sena media producer na buku dikena lagi ketoni kamburaki amaro ini tugu membalata na Feast of Tabernacles
ronondolo rosa lu katolu ke na vebo no ga tanlo te tu ne bola tambu ka baga bimbi na koro tambu Jerusalemi o klane sa tanlo baga bina kasar weekenda na tal mika munre langi baga tal kin na ve turanga weka ke le pe amberinga sale betal chunga ni bubale di radio bulan dobat ke baka ni siang ni turau chunga vital nongo o gebi na murir na ngole na Feast of Tabernacles. Na Feast of Tabernacles waya na bago chunga ni karusul kadio ni September 10 days time. Me adoba na kaono ni singa. Anda kela bena ko ebi o gebi TV producer na ngona sangete ko buta tukina. Waya na Fiji Television mai na nonda bono loma ni bich kembali sambuto bina kasartunga na production sa pambich na media production na kaya baga dor chungo. Ndo na labo abagre tagi chumai ni tulung dulu baga na labo ni merke. Ndo na kene wasi anda sa kumuna rawa ya sa botale chugo bakale lai. Kepakau ngangandre mono ndondo linga kina ngo mandanga mai na United Arab Emirates sa chiku sarangan na kambani sa nambiu baka ndondo kina ya na sende enda na kumuna mena rauni ba boli kina o gebia sa tanlo tagmai e son ya ni vengarabi en mbuturara ni kena sangai melai katoni na wika todo ko sarango orongo ko na wikemni todo ko sarna tau na gaindo credit tegitu wikemni na video todo ko sarani ndoli daba Wean video todo ko sara na bagador na aba media ministry sana gay bola itu kina na zamuni bakata ki teritu manu na acknowledge tagi todo ko sara kemni todo ko sara ni sandon dolinga ngai na bobu di binaka na radio bulan do wata na buku ni nomuni sandon dolinga chiko baka unga bang don nomuni don dolinga bikanda merke ke rawa nomuni zau $5 $2 na nduangan na ilabo sana numa mona vibuga kina ve gebi no na sanga me na le document takakede mai na elal todo ko na le tambango na ngai tuguni sartunga na bosa baga bici na bika todo ngo kilana da na ngai me baga rita ki todo ko na radio bulan do bata na ngona sa uch todo ko me kino ya ke mbale ra ngai me sar na bika todo ko sara na non da bosa na ve buno todo ko sara na pola ini bola tambu na ngoli kino gebi meli dokumentang mai kembali ke ba ona besa sanga moni na ndondo linga mai kere moni na ge bako tonga no moni thau ve titilia U19 en zel nambango zel en van 25 walu vitu diwa ono va vitu walu 415 879 6478 yan kere na bawa mamasu na bugunan da bitoko ni aba 7 media ministry sa ngusui gebi chugani na radio mbulun do bata dan ndondo linga sara na buguni sa sanga binaka sa sanga chukinango o turanga weka en aba 7 media ministry na kene keruanga hoyan nono to songo ni bagana numi ni ambaki bit sabulu kelima ni korni buli binaka na andi takambau school en dua chiko na nono to songo se nono to bolgo na buku di kena na numi chunga na anniversary 75th anniversary donan rau nan dola dona tikite atega buta chiko na nono to songo wana andi takambau na va na vana koloko na kabi kena tini kandua na koloko en mbongi levu na buno na bagaduri kino ya na Aman's Palace Event Hall en Ruotolu 72 Longport Court, El Grove, California 95758 en na bagaduri chiko na songo gona na katini kabani oko toba sa siang nindinde rani bule rao na muni tikite adults only formal attire binakatsi na isul-sulu ya may birto na ambulo mayan di takumbao na bulioti na beka so na namagtio ni kino na baga Kabi Island menu dinner watalang kina kina ngunu live entertainment and many more ke baka ni binakata mandono muniti kite sato sar chuba tola kina bolta kina ngongo giribe nei tabani mbi moi wai na bantaliboni vando lima rua pa lima diwa vitu tolu vando lima rua pa lima diwa vitu tolu sebe Anissa Billings rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu ene karuni tuku bikenda ena ya kabini bingaravi ending na kene ka tolu
o yana singa ki the kaun robe Amerike the kaun robe de USA arto bita pata na songo go na komiti ngani the kaun robe na bagador chika na songo go ene ka rua sanga bulu ka tolu ni singa na moni madao sarango singa bagaruai tini na kaloko na mataka kina 5 na kaloko na kabi na buno na bagador kina na United Methodist Church Hall ruan 25 Saiba Giffen Avenue Santa Rosa Family Fun Fijian Food Meke Singin Ringi kato doko ngau o nikila ikina na buno bo turang lalanga besi ona le sotapa yani na singa bisu recira ramba chiko kemani na turang na marama nilo mai biti orto sa ker chiko mai orto sa ba musuch kemani orto sa ba rochi kemani orto mai da kaun robe ni ngole ani kena nomuni sende moni na le tokona o ya na singa ke da kaun robe merke bakatala kina kemani na vola kambula na chiku bo turang mai lalanga besi kena be chiku bo turang so o kati ya sana bo turang da kaun robe oni sabo itu ko merke o kemani na vasu na bo tani ke kemani na ndondomo chiku yani iyo mentana soto to ko yani na singa bo ruoi sarango ne ka rusul ko toli singa olo ni polinutu na United Methodist Church mai Santa Rosa wana ba dor chuna songo mai tini kina 5 na kaloko na ya kabi yana itukutuku to ba ko chuna na committee ni da kaun robi USA na buku ni kana ba dor chuna singa ke da kaun robi Merke Santa Rosa na singa bagaruai sarangango na itukutuku teraba ongondo na visurechki nando na ngunu soli atau visurechki nango na ngone ni tikino tabuki na sano kandabwe tabuki tikina USA na bagador chuna na tongunu solyongo na singa baka rombu ka sarangango baka rombu kongo na bagador chiko na ndua pata club 528 Fruitridge Road Sacramento California 558 pa tega butaki chiko na walu na kaloko na mbongi mele azawa na tini ka rua na kaloko na bibo amaro tagi chukina tabale seru botuanga gerto no na mati lawa kabakatalaki na rosa bulandola na baya kabi hika watake na cabbage golo watake na tapioca bakatalaki na curry lamb ke na raisi kena waini bonua oni sasure chiko na turanga na marama ni nondu sana baturang kantab tulay toko naman na sasanga ni tigino tabuki Merke na badur chiko na somisende ka nando pata club 528 Vale Fruity Roads Sacramento mai na walu kina tini ka rua seru batuanga sana pakatar chiko bikenda kena pamatayabi sabor tagitu sore saltunga kemdo na nondu weka nanronga kena sana baturang ramai nandi mai na sanomba kena kemdo na turanga marama na ita tato na soto todo ko yani en dua bata waya en singa bakarumbuka sarangango ke bakango ngalala Sacramento na Bay Area to soto todo ko yani na buku ni songo bito bata chiko to na turanga na marama ni tigino tabuki kandabu na buku ni norto ngunu sende na buku chiko na dua bata club oya en singa bakarumbuka sarangango menta nangai sota kede aniki na bakaleo lebu anda koto todo ko yatu na nonda sende na undolu menta le toko ni orto na buku di sasangango ya na itugu ya sama itabak talanga kina nonda irongo may palisongo na kabi ni binga rabi ni taiboro sa bulkawal miniti me 5 na kaloko Nay rongo, may nabalisongo na maulimat and a radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Mbulu benaka tavale chochiana batia nitu bosavere mbulu benaka bakatala kina bindi mai ko mai suba mare talalanga besi tine tori katinai mai na yatu kuka mbulu benaka ba siti marawa mbulu benaka mai namak mai nandi singule batala kina be sista loto mo wanga o musa mbulu benaka orton bakanu benaka orton tim ni bichi na Anglicare Toowoomba Queensland ma Australia isa panu ni benaka tu ya ni bikemuni maramanga nengu klane maro taksar chukubale no bingara mai Toowoomba mai Queensland o ya Australia na kabinani ko tertu manu bulu benaka watala kina be weka tim bo hailangi Mike Tuboli mumbula
Wakatalakina ve atilete sobou bula binaka kibuni Big Sis binaka bale una bitoka nena kabina ni kuwa kale ratu kula tabani buka mai Nandi Airport waka nu binaka tu ya ni na buku di beche mati tigo na kabina bingarabi ndai ya waka nu binaka tu en buku ni beche mati telanga virtu na mati laongo ve Pertona liu na mata-mata ni mbula Fiji caregiving company and a group of companies mbula binaka turungan ita itu ati Torza ke Mrs. Torza bago ni binaka chugani na bugu ni bingarabi no ni bi sema tuma na ka ni bingarabi tintai turungan ita itu ati Torza watala kini bi den rumah kita na bugu na ni sema chuma na puno lebo merke na ka binaka kuwa so ba den chigo maramaya nungo neo mai wang gambata malo baga lebu nana siama chuku mai tabale Jim Swinga turanga yanu cho sa teki sabo tinai TJ mai ele bulu benaka training Heavenwood mai New Zealand bulu benaka mai Australia ili Kayangalo Rosa Ratun Roni Masi Zeka Heleno Alalai Noka di Lady D baka nuni benaka en bugu na bisa machu mai na kabi bin grab tintai oya en nonto sale ka kamburagi baga bubale na radio bulundo bata en kabi de bingarabi en dain to sana ngole manta en lomania sana baga turang rewa ngona ndrekena amodi kuka nambonu namana lala tale basuri na kete mulbena kainanda Mula-mula
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bula Duavata. Vitalono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na vika vili tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Dendram beka na ngwala ni kivalilo te na buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni bula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Engen Remy me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni dali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kandu na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sigilebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singatabu. Bina sa wuli buturan kena marama darbu kina kona lewa sa boto weekend de rosa bula miniti me lima na kaloko e dan lonto selaka kamura gibago bubanle o ya na radio mbulon do bata en e ka bina ku da wud bina tala na kampani binaka o ya na Lincoln Heritage Life Insurance en abu kuna to koto chuma weekend o ya na ngonongo ka anda sandu siamo chikina boto gerto na marama to ndo siamo boga osar chuma no bono lo manuvici o ya na super cancer survivors kila di sabi itu juga nonton episode sauci da wo di benaka juga lebih kartu boga zor ciko arto sa tele abu juga nonton biti na buku di sure ciko talaki nonton dolinga ni sa boga zor ciko na bengo na todo sar be kebri na biokani arto wo cici no kutalno ciko bate ke marama kila di rabari takasar ciko mai ni arto angole na atu sa umbalam balabu relital no sar juga di birto na marama tau na buku di mati lebo to bira awata lagi na non rembula de mekin mau bobi na kan na ringa minggur oni sanreda na non de bulangi to ko botki kenta na kabri bin karabi din tain na danra vosita katonivere ni sambulo bina kambulo nang sabole bina nomoni sulia nomoni ngauna moni mai talon nota kadabi kandendre oni lago tu rumah kalau ni sandendre bina katal tunggori oni sa laku turu menandendre ya oni sambulo bina katale oni sa tu moni bagandin din mbula ni rendo do buci na cancer lebu sa rei tunga ilo ni las ke ne kazi ona buno sa lidava kina na itostoso ya yang tapo bina ka ni sambulo da mai oni natal novi kimame na kabdi bin krabin din dai ni bulo binaka welcome to the show bago binaka tak chuni ni sambulo binaka chuni ngono go bebaka na kini bakara undin ni usada putara na zamuni bosi takatuni ber ni bago matal te kemuni manta bago matal lai biki mami le ni bubale radio bulo do mata ke borong tu merke sengola ni merke na be sei buru to doko en kabdi bin krabi din dai na buno ni da mai kin buno ni pasukin na veka todo ke tali kemuni bata me asa besar mai dan nomni maitiko ena kabdi bin krabi din dai ni sambulo kemuni naka ni bulu binaka ratu tau na rango sita katenugere au adabu tumene sana wakaturanga ona mosi oi santina tikino weni koro ilua na koro nakavika au vasui na koro selian rau mai na mosi talanga au wakawati na koro ndawa na tikino na teo mesano na teo Bilang sa boleh buat yang sarangan itu raw ni marab na musyo kelangan do sandren raw abo gitu ko sa matala chu sa klasaran to sarangan na kan gundren rengo da sarango de na ke na itutuku
mai na tigina wai ni koro i luva na kena koro na kavika no da buci na kavika e votu sar ngai bia o side track kenta ruman ono se bingara kina man dele post mai viti no ni da butanga na kavika to na ngone leo karo to taka bota tokin marab sar ni na kavika da no Luisa sang mata ni matalo na turi rao se senga andora ngane na dong gitu tal tunga raka vitu en mate tibi ni suba kla Fabiano mbeka na yan siya mengau kila di mai nomoni koro pakaturang may nakabika ya sa akin may mikilay ke muni kin buno ni siya makina buwan turang na wati muni may ndawa may natewa eza kun robe okay lang ni uirto to saran do may bingkarabi chigo maramana weka nagutaw na kabili bingkarabi din tay bosita erdo tan lota kana bikaya do bir ni do matang iri ke muni no muni smile to my ngori sang sarang ni kila ni okay muni ala ko duruma endo na matanggali kensa oni sambulo mai kini talo manta oni kilaba ta ni sa do bike muni mai nambaki raba na vikaso ni lago duruma na ndendre kin vik okay moni talo sar ngamai ya do pa nangona ndor sa mai biri mata tal tokin o klan naran bola endo na bula sang kete gabu tu dia ni bua mai walimbula satu weekend so kemuni oni ge baka sama ta kana vidi dia kini baka sama kena yalo inui ngau na bika to ka sasul langon go bike muni maramatau moni talo manta mai bike mami ena bika oni lago rumah en buku ni mate ya to bike muni Naka ratu tau na mateninga na lore kina bia na mate. Mena Dios sa kabito wasudu bena katolu ni lubengo. Nangono wasudu kina sangat kini lakumay na sudu. Nangono sa may wasudu kina lubengo sangat lakumay na sudu. Gay lakumay na rambula-bula. Saan din? Au sa amin naman wasudu man na lubengo na bida na singa. Au mani ang una kina sasu ka kina ibale. Sama ni me bakakenda na ito ke do tukuni ni tuna menda wai bakabiti ia mani ada ni bale ka tinang na maramana tinang usang pai kung mona lista li balen bula mona li lorei bakabunuai belete ni sanga ni mata tatiko na raba ila ko tiko mai kina nan ram bulang bula belete ni ngone rapasu kina tina ni ngone ndala kami nasu ia ngwe ila ko tiko mai nan ram bulang bula sanga ni undu ba tatiko mo lista le mande balen bula Manilista le balembula ratu tau nangono lista le kine balembula le laurai manitarai endona dona kamena sudungu mani sa tukini biau me wochero na mala me ngai lista lan ya mani lista ni wochero na mala nangono lista le kine sa tukuni biau ni sa tiko biau na kensa me bakatak nganinda na kenda na ito ke ayaw manda bakate kaya nangone sa tukuni may biyaw ni sa tiko biyaw na kensa na matinga ni kaya la ko may biyaw naman isa pero ni ka togo na lubeng doyan baki 5 doyan baki tolo kung wasang kay mala tiri ba kaya ano ko bakananan ni ukilaw mate sa wala kabiya Matay ni ka, de menang karabi rito na lubengo. O de menang lomani rito na lubengo, may tuto matikiya. So di nele o tali, nang gailig muri o may, menang karabi rito na lubengo. Ngo marami tao, iturang tao, sanggay may pakukotang nanong bumbula, ni nanumati ko, yaw sana wala ka ni mo. Doon ang unang balabo, nanong kung may bunit na kabodi, ito biya ko na mating ko. Venom duta. Lakot ko na ito tacho kay bale. Ito tacho kay bale. Lakot ko na yung baki. Nabida na yung baki ko may nabiyas sa ngabul kabito. Kinawalo sa ngabul kabito. May loray tali. Katutaw siti ko ngabiyaw na kensa. Ano naman saya ali na kensa sen. Lakot ko may na Ronaldo rutin kabito sa may bimbi. Sa may bakilani sa tubiyaw na oda, tubiyaw na
na rere na nungu bonita ka boli mai ni sa tiko bia na mati. Tidak sa kinto na buni-buni matuan di ba tor to sa bola kan rosa bulu sarang nembak ya. Iya ratu tau mai na lebu ni tala no anda do rongoda. Kina lebu ni betala no auranika na ngono go tau ya. Ninda baka rongoda. Ninda sabwa sa na buni wai rakila. Kenda na nonda lomanga, kena na nonda sangani na numira na muri kenda mai. Ira na lubenda, nonda na garabira. Kena na makumbunda, menda mai kibeti na makumbunda. Mai agaba mai na tini ka diwa ronondo tini ka bitu. Au le stale valembula. Ule stale valembula ya. Satu kuni mai bia ni setiko ngana mati. Ya ratu tau nangonango ya na sudungu nesa ni matau. Esa bimbi. Esa auranika ni sa sangani rei bakana sudu. Ikilekina na leo na marama. Au sama ni le stale valembula satu kuni bia musel. Sama dia ada ibu wai au sekabe ibu wai au sile stale mande val. Mole baro ta kamay nung sulu. Sabi vale. Samba de lay do tale na aga borani na kanga urani ka na lomanga. Mena ronon do tin kabitia o stale bulo no sanga ile stale tale valimbulo. Anjir. Sanga lise. Au sele ratao. Nara ka urani ka ni wanden de taka na nong ngoni sele kina nong karabi baka bunuai na nong may rongo da so na bosa itaw daku kona bosa wala nga korando vital nota kaysa nga nindo bira era ko duruman din na nakaula ko durumantiko si amba ula ko durumawati may nakaula ko durum nang bimbi ni rongo bosa nang bimbi ni rongo talano lako buka may bira era sa nga ni lako duruman na matingo. É um gamicel. O sele, o laco do Roma, é vana set nikimo. Wow. Vana cycle nikimo. Sembera ni kito bimbi wabitina ni me kito sa bimbi o meu sala clisel. Ngai dona taro dona basit kuna bia na luvengo. Na iko na mate. Ang ngai kuna bia luvengo sianga una sanga ni mate. Au nambula me una kebetir na makumbongo. Kaya sarang na lubengo baka sudu mana singa kaya lo reki na biya na mai baki lo reki na biya na mate ya ratu tau au babi na binaka ni yung may lako do Roma na bingarabi baka bunuan ko baka binaka takatalangana na bingarabi baka bunuan tiko na bunuan ko biti kina alo kina ninda may dua bata menda makatulawa may ula ko balamburo. Yung gay may kebetira na makumbungo. Nangona dorbital no tikinango saba na makumbungo sa kebetira. May nabito na yung baki na nung kusama yung bulay na matea o sa may kebetira na makumbungo. Nabingarabi ni bunuay o sa may dami ito kinanggora tutaw. Singiraw-raw na kaula ko do rumamay. Levo na rin la ko do ruma. May ava may ne baki sa oti. May do biang dona mate balata ni nambala mo ni nongo bitati ko may na nongo mongarabi babu nuway. Nambala mo ni ngaw. Kona nongo lomanga kona vida nambala mo ni bakia. Nongo may do biang talento na mate. Do biang ni baki sa oti sa tukuni mai via o valembula. Nio ya usa peliti o sa nasilanda kabandono. Eu babi ni binaka ratu dona isong lako. Au chuko kinangona be baungeti ni kimami lako di rumah kete bata na matingo. Na be baungeti tiko na isong so tukinango na suba cancer survivors na be baungeti nangona yada ni kinito presidente me yada ni mate na no ndabo tukina. Ngai tukura bango ko be na bosa.
Na lava ikon tapota jo tuda. Embole au na bibole a ratutau au tuda kikina. Mai na embaki sa o tini tukuni bio na pele i tip sa embaki ndongo. Au sa antambe tokongo ratutau daru sa wana no bitongo. Au waka pina kikina na songo eu mai lewena tiko na veiva ungeti ni ndarongoda na veiva ungeti mai veindua na mbula na kwesa mbula mai na matengo mai tukuni viko tudaki oya bole eu kina ko tudaki kina ko mai gosando ne mbaki mai na mbaki saoti na vulo sita e tukuni via ni usangani na tudaki rautan September sa tukuni via ni na sangani tudaki au sa 24/7 na oxygen ratutau au sangarani kena na kake na lomani no gudakta ia na buna tiko ratutau ni bakam balabu taka na tubi mate Tandin ono kusangani la ko galembula kena nongu talindrendre wala sa boleh buat meramatau non da bulang ichi ke ni sangi sama cuma radio bulan dobat da boleh nak Lincoln Heritage Life Insurance anda sama cukup buat kerto na merama atau da lewan itu untuk song super cancer survivors mai non da bulang ichi ko meramatau bosita katuni berre merama ni nakabika ada tiga dapat orang awak ni koroi lupa mai na mosi ramai talon cukup weekend atau biran breast cancer na cancer ni sudo na tilka dio sanga bulu kabitu dan taman lo kuyar la ko bole wana maramango ngai bagare tang mai ronon dolu cin kabitu sangai ngole bi buni wa yau sabango be maramatau kelas atur tumbe kan nurtimbol la kadana batu kombe kan mati bi matangali boseli liubaya ko andando mai babunu tu non dalo manga anda kachuko usana roni taka ba malo to ngaso na woi ba bici ngong atau sambimbi na mati sangai ba harangale la ko rumah tale angale sel sudunra vana stage ni kimo le babu na tale ndo tale mati pele tip cancer tuguni sana bo bola katal ngaki ni dimba ya sanji ni chunga ne boso bosea orto na wekan go mena mosi sa ko anji na ngana bati marama koko sar ke ba ko ni nangare to ngango e ba reta kini sana 24/7 tungana support ni oxygen yang ko sarang bulu-bulu pinakasar anda apa udah pinakatakan na turanga na buku ni ko salisi tungabi kan non tapi singa tundu kan bimbulei e wari takachuko mai virtu na tuakana na tedina mai na super cancer survivors imaramata una nomuni au ko chikenda rumandi muri au kaya oni bagaritaka ni oni bunitaka na nomuni tobi mati chuko na turanga na wachimuni mai bia uni kemrobi bola ka chuko sarani kila chuko ni satu bike muni cukup na macar ni reda cukup na rembe kan sudu muni na ngona salah cuki na mati apa sa bambo asa bagari taka bike muni ni ngole bolimbulo ke muni nga oni ngai base nga cukup se ko sanga ni unge cike muni muni ngole me le bike muni tunga me bakata bike muni bata bona norto support me bale na ngona sa ni to ma cukina orto siang saranga ni kilani itu bike muni cukup se bai bai mbak na kenere boto ni tukuna mana dia sa bulu kabitu kina ronon dolu cini kabitu ya sapa boleh saru sa bulungan embak yo ya sebebe dina todo keratu tau me makani nunggu turang aku ngole tunga sanga ni cuki bata ke bale bet kito betana na daka yang karapatiko oi aku lakutiko ko kan tiko ni wanga lakutiko le nangon aku sanga ni tiko bata ke kito ya maina sudu na rede ni sudu en normal sudu sanganin do na kaya lang ginin no malasuko sanganin do na kana kangay tiko na lam ko toso tiko etubutiko ya orto na no ko pita mani ratu tau erto sanga bakang do ni kila no ya utemate santin santona bu dona kan no muni buni to mai no muni singa ngali binakata merto mai me azo birtu telangan tu na nui ngau paya me baka ni kebuni maramatina ni sa tu no au sa buni taka to mantangan ko me keto sambulo to mantangan na bising ngale lo rei matai kambal la ken na no muni la ko na oi ba bich na ka to ko paya ni sa ta ka to ndu tu ngaba ti kemuni sa bebe ratu tau ya o mai bia au sanga ni tarana oi baka biti se o kala nota kana mati tu
Dua anak eu au reda na ngona balavia. Nanongu bambo na kalo ke nanongu beka ni wata kina kalo anga na kaurika mai na ngona balavia. Senga bakando ni unu banda na wai baka biti se o tala no taka vein tua. Ve tona lupengo se vena turanga wati. Baleta ngo. Na buno sing tanga taka kina na mataining na au tal no taka kina e ali na marama na tinang. Mate na marama na tinang na singa au tal no taka. E ana buna au sanga mai rera wakatu na tukuna veindu na naka. O tale chinemaki au tukuna tale veindu ve tokangu ngastondo baro membimbi tukuna tana nakaka. Mela koi na bono ni bawa tikia. Kero sanga kila ni kero sana bimbi wa bitadini au ngai tukuna pikwa. Oyo ker mo kunila kompleta na mate tikudia. Ngai tu na bango ko bia na bos. Tin mate bada bini ombulambul tu. Ngai tu na sanga tukuna ko bia sel. Au sanga dolaba na nongumbaos. Na ngono dolaba kina nongumbaos ya sanga sudiwa na nongu klinikan mai na valembula me balata tiko na breast cancer. Na singa talanga ara tu tahu ya li talanga kina tuakan. Sanje. Gai mei to ya na yalo tamata o bukan nui kina. Chinangu na tuakangu ele samayali oklani na puna talabindo na yalita. Samani onge mai boleh atu na nongo bakasa mamugunitak. Kuniada talavindo na tomata. E bola ka bia usia londo lo mana baka levu se ndo rabita na ngona usa taba kina rendre se sa taba kina lenga me una tukuna tare kina vindo merani ali tare kina ko sa rango na buna ratu tau na no me bonita ka boli me do bana rono ndolu tin ka vitu au ngai tukuna kina verto na lubengo e na bulo ko toba talanga abuna na buno ko metu kuna kina verto na lubengo ndo na mara meti kom e bola katia o ko e ambula mai na breast cancer ngonga imbola ya wakale ne ureda na mara mongo na kai da kaba tiko daka da kaba na itabilo manibal embule kongo sange mbola ya kino sange la ko biko au le la ko biko au sange kere ko tale me ko cheu lista le balembula ni sawo china bula ona ya mena oktoba me da bana December January mo be lista na rono ndor tin kawal ke lingkaran wa kanu wai la sa boleh buat begitu lolo ya mani da rumah internasional di talon no na ka bina kan kuah ya mai meramatau ni toman no ni talon no ya sarangara tu tau na vuna kena usangani laku kine balembula ia mai na nongu mbula bakate kia na nongu reda na kasama yado tikungo biao na tobi mate sangani kabang sonongono do tobi mate ya na vuna ni nongu mai balabu tu isa mai mbimbi na mate ungela mea kilenga na mate musa kilanga ni dona ka sangani todo ko na mbula na nengongu mawako chiko ya ngai balembula me bakanga na mate ni ngona o singani bambo teni na mai kota ni bango. Na boleh usar meramatau kila di sa uci todo kaya sa mai kauta di sar na bulan na muni nau na rongo tangan di talon no tu kamuni oni sa ngena no muni pun takabul ya mai na ngunam balabu ya oni bagarita ka siakan buba kilaban do bi kemuni namus sianga bakan 200 tahun na kensa sianga ni musi kensa ni su mai na no ya mai na kaula ko ziru mai sianga bakan do ni musi na kensa dongana ka na lampna sa tumbuju oni sa tarangan no sa pakilasan sa kukut iya ratu tau mai na matay ni ngona mai na nanra mai yado na chine baki sa bakana soro ni Chinese loli ni ngona ngai mai na chinika na ronondo lu chinika bitia ko sa bakasaranga na polo ni gol ya na baka kila sa baka ni sa tumbu chuko mai na buze ya sudumuni tendo tarongo chuko mai na sain da ba bakila batu no keboni ni singi bakila na mos kembale na lampngaya
may nandoon na Chinese loli kina polo ni golf ya sa kina kukuha sa basar nga. Iya ratutaw sabay sarang Bata na bulu tarong kina balete so do bakando li bubu zamay na nondra na kensen di sud santoli bakame bombota mai ko ya una numan de lago sa ado kila ni do ten talembeka ya so era do bi rebeka na bakasame aya o kemani oni binaka ni sanga ya lo baga dingu telanga no muni sa lago buana kamuni oni kila ke bakartu sambulong ko talanga usaran ni mbul ya mata-mata mun sa lago ruman na ni na visele na kimo na katodo ko oni sangi pakilamen na mosi se siang sutsar balatan ni sa bagati ko ni sa arturia suate ke muni chiko muni tokani that you will pass the test se baibe. Iya ratutaw na kandira ke do ni tupuna oya usang ni bakila talendo ka ngona estele kina au sing kali bakila ndo ka na tevi matenge me do viau esa sanga ni sudu sa tevi matenga ni lubu na nongu ya tibusu ya esa ngani kensa na ngona estele kina na ka usanga ni do na ka bailiu au sa me da ka mo wabimbi na garabini lo mani mata mo bale na sona kai lo mani bale na kausing do da kabarao na teptibiraki sono na basanga paka woda na ngona ubuni takatukin ko timate he sa woda paka unreke tu endo na kai bimbi tukina bletani seni ngongo na sulu satu bimate tiko sabakila kede tiko na nengon kede Nyongge apa palang apa lele o sapa kilacu na wale pakawe ai? Iya, waktu tahu nanda kungu na tambangu na lingangu. Waka sandrenre chuku na nungu wakabati kuna kena yapa lati tiko balete ni saati kuna mate biar. Ya nangono ke sangge laku turun makina na venga rabi todo ko babu ni wai. Sangga mai longo binaka tuyad me azoba tu nangono ko sebebe. Dina todo karatu tahu sama indame tokungo tahu baka bina taktik ngana Victor Koni kena viva ungeti etiko na nito mata songo na subakian sa survivors square au kila ya embole ya ule na besinga na lako tiko ng galo na lei tereni tiko na ngona kime indame bata kime biwa sei blata na mati ko mai ratu tahu ele unang na kime bonita kanaka sana kake memlako tu rumah na ni memilo mani vale ndrendre me kime mewasia eni kime indam batabango kime biwa sei sana ngona baka turu ni mata na bika kime lako tu rum sanga ni rara beta na matengo indona kena ndona urnika me kena iwali ni mate ta mat ratu tau menda marau me kwani mai do sana imbole do kuna toko virtu na nungu mata bubal na diorara e babu da nisui iya ni anda tungarao ni babu da nisui e malu keda sama indamo to iyo kwango endo bole kito bakalebu meke mulai so kana bukil na lutusi tilebu meke mulai ingalo ya balata na ni mami wakasama ni wakananan kimindambe kimindona bilo kofi kito lako na besiko kwa me wakati ko nitiko ndona nito soksongo kito nambula brods kwa kito tiko mai membalata tiko na nito ndo welaka kina besiko ver na vinga rabi tiko wakai kito kwa to bilanga tu kito do sukyo vira kito lako ndona ustu nimbole ni kimbire ni kimemi sembula tiko etana kambimbi ni kimemi marau ya ndona kaura ni kara tutau mo nambula na visinga ni kimemi tiko nambula ni viva ungeti ni ndona kambimbi na loloma ni zengu nimbula tiko vikenda na ngonongo menda do be maro te kitiko be kakere da kaba mena romani mata buvale menda do be revi ke sa dona lenga dona kaura rauta me o tukuna bado do ngona bu ngura rawa blatana na matengo esingi matera rawa
ko e dona mate vei ki akina nomu wakasama nomu wakanananu na visinga ve kaula ko duruma ve rana lubemu ve na nomu lomani mata bubale so na kando la ko durumendo do da tangi da kime mindo tangi lo na kanga ure ni ka ke so no kime mindo tangi lo nindo mo siti ke mami na ve kala ko duruma eu va bene bene kani kina na songo ngo ki me mira ni me tambe ni ki me mi vere vi ve bangeti ni tiko na mbula sanga ni matengo menda me tu vando ki total Na boleh besar bagian tanah biokan di radio bulan 24 na kabir bing kerabat indai non do bulangi bosita akato ni pere mai na korbo turang na kabika na musi rala ko durum mai non do ngono balabu non ra puni taka boli mai na mati to bira rato sanga mata ni kilana ngone non to tambe baka din do soko boli enta po di bina di ato ngamin to ngona sama ramani nanu mamerangoli boli boli sambulo bina ko klan lele buar sanga teka bula ko duruma mai na kau ni ala ko duruma na mai na tinika diwa dio sanga bulu kabitu ni bagaritak na tapa mandin do na nomuni tugu beir Ondi na boleh rekina na marama erla ko duruma chuko na mate karawuni taka chuko ber non ramata bubale na ngonongo era barong chungo non muni tugu ber na kara tau wa mamaso na mata kalele na kaniko vi kona mo vi no gutokani o varoti ko mai na mata kalele na kaniko me tiko vi kona lomani na yalo ni vi babuli mo kila ni dona kai sanga ni dotu ni mena mo sanga ni normal ngajen sanga ni normal mo koti ko ani pena palembula bola ka tondo viko beleta me rino le rei babu nuai beleta ke kunio wakate kiao mo bambala butaka na no wawa vinakara ke ni kusaklani sanga ni todo kone ngomu bakelewa na kerkere au wama masu na matakalele vinakara ni ko kautiko na bonua bola ka tondua bola ka biko na vingara ka bonua mora ni ngara ka bonua aura ni kawe na matakalele ni ko au kalongat ni sendambe tiko na matakalele vinakara ni ko maina ono na vitu ne mbaki no kusambula au garebe baka puno mo indambe tiko na mata kalele na kaniko meu bolei kenda weekenda na wekanda tadinda o se tiko na pakela tiko ni ndona kai sanga ni todo ko tiko na no mumbula ni ngomu na tikini ngomu dave sanga ni todo tiko au mama masu na mata kalele na kaniko ivali ni mbula kuni rere se tangaya oi kona ranimbula me makate kia na matakalili na niko la sabole bua bombo tenda sa to talaka meni uchi ni nonda vitalo noa ena kabina ni kuwa anda bobu bina kada bobu ditalo no rong benaka te buena rendre tinika do sabul kabitu sa te bumera wakila kina marra mataungo o ya ni sa chugo bir kensa ni sudu Klan na rabagarita kasara na limbakan non na lokuko non na lomangga non san mucungan ni sala boru bogo tolo di mele bogo tiang lo binlasi awo sa ko maden indo ekila bunta ka bul mai rosa bul lamba ke non ra bunta ka bul mai wa bi wel taka rai sana no membeka na maramat tau bungo baka no to ken to ida buci me namu sando float te wa begitu to na kata na batu se dava ke tongo arrongan itu na batu se kata yang tak boleh bina kani raboga bina kataka na biba ungeci do boga durtu yang berto ni tokan sona marama se nona vale tukuna kemuni nambula yang tak kila anir sambula baka kina do matang na chemotherapy van stage lagu durumi sordo bimbisar lagu durumu tuna radiation na bikato do ko bawaya kan tanda son dan dorongo doch ko saborita ke bakan tanda betok mentangan dari tana maramango daran dikila saranga siang sing tana tebi mati lo rei sartungan ni rembulum-bulu benaka na ka benaka ko kim sabo di benaka kim samir rongo tana muni tal noa na bi bong geci ena no muni sambulir tal cunga na merama to bir cunga cancer sa punta ka cunga ngono ko yalo benaka sar sa pagreta kana kanggo meram nemu singko
Kuni buntaka nakataka me se kaurau bolimbula ni se lei chuku na mate na ngono ko ni se papakato kon na sor ni Chinese loli ngole bolimbula. Kuni pakama na poli golf se sa pakasara poli tennis oni sanga na lamp o sanga na numa munga le ngole tube buni wai ya maramatau done ucu sino muni tuku di semberni tapo nondoro programu le busar na cancer survivors era sabo bude binaga chukumai na bugu no muni talno na kai binaga ni ku Naka ratu tau kito Indonesia songo. Kito sanga ni somi kito dakaba na kangwa na buku ni loloma. Beta na kito lako du rumah bindendre kito lako du rumah. Kito tu bakarau. Kito kere ke sona kai tu bikim ni me baka sona karen rabu kekina. Oi rerando walengai tu na tikini angon rawango. Kito kere kimni kito ndo lako wabo ki sanga mandanga ni kito somi na motoka mandanga kito bilaka kito kina sanga ni nito ndo ngabe to na lito lweni tavingu no toka ni to mati e kito banga takatu na nito lako na be koro na be panua kito ko tekina na iloloma na kai ndo soli me kito kota na bula broads ko kito tiko mai me kito dakaba na takakungo kito sanga ni som me bakanga o kai tiko mera bukei o ira na tali kito era lenga tu era sotaba tu nandre kera bibu ke sona besa na sanga ranga indo lei lesu mai mera kere kito o kito sanga ni dona iso songo kito wailabu kito kalongata kito babena ni tiko endo na songo ngoi buki kito tiko mai na bula broads bate kirna ve kambani era buki kito mai me bakata ke sona AGA na Pure Fiji na Waiwai orto sulia mai sonaka me kito lako kina bisiko ko kere kimni keni klatuna soera ni buki kito sona kamango kito wabina binaka blate mera buki kina oira era tebi mater walengai tu era sengna ni ano mai na bono era tu kina bisiko kito yaga ni be membalata tikngani kito kito lako du rumah nandrendre kito lako du rumah sanangone lalatanga sanangone lalakobati kito baka binaka ni sona bebu kilala indo lako mai kito lako kito reila sanangona na waini mata na kena turu ni kito yava ni ko boleh kenda tikina na matakali binaka ni kiko kila ken dona kai kurani bebu kikina be kito baka binaka na matakali binaka ratu tau ni na nomundo programu na nomundo bibaru taki na deleni tebeli o bibaru taki na ratu tau na matakalele binaka ni kuwa ira ni kenda mai besa mati kina mera ni rabuke kina o ira na tadi kito rabakalengay ratu tau Nang sabole buturan kena marama darbo kena nang sabole buturan kena marama darbo kena kona leo nanda bulang yo ya da kabe de bingara beti dai vosita katuni bere marama di nakabika mai waini koro luba mai na mosi rabaga wait sara indawa na tikino na tewa da kon robe na kabe de bingara beti dai mai bu nanda bulang chiko mai talota kana ndendre lagu tu rumah na bindendre todo ko ya harama indendre tali tunggo ombalatini dava salagu tu rumito todo ko ya na go ko di edandra na nonda ibagambula rambula kina na nondra ko ko tanga di pambauta na bito ko ni binaka Waber na marama arsanga me lewe chikdi bu bal lebu ni super cancer survivors na kabdi bingar abin da kila ni do abi mata ruan non de bimbulung ngodi chikem bala mata mengo na mata wa ni mur na gain total chuno de bulangi anda po bina ka chukbir to my super cancer survivors maybe Mrs Ngalo wakata lagi na berto to sana marama to sa moy baitabi kila ni sandom biutak chal chunga na radio bulun do pata nangon chale so darra ni bibuki ni berto kanta sa rongo to chigar to sianga di saumi
tu takap tu anda tu takata kada lonjina na buku nandre lebe warama tegitunga bi bakara rama tegitunga bir na marama na buku ni mate rebaki na bi matangali kensa rtondo bunu takaboli mai biti anda sama suta na turanga lebu anda masu baka bu bale ni radio bulun to bate ne tomana chukuna buku baka yanglo kena buku baka yango birto merto na tomana chukina wena takata benangan kena baka titel chuka ni tuku ninda sana rongo tangana kensa sanga ni tapa kya taunta ni kensa raun yado kina nambula baka erto to kusar rando mai bulangi chukuna via kabi na radio bulun do bata via kabi in tu city oya na non tangono batan da bobu na Lincoln Heritage Life Insurance oya na bola tan don ke talata sambula to ko mai na mate oya na cancer ya da bobu na ka na ka bi bin karabe tin tai pokon total be marama taun rasulian rogona ani ta kin don ngona dan gebe se mati talne na radio mbola do bata na sibina lima na tini kaziwa na miniti serango do no numito to chukani kina na marama do bingarabe chuko na super cancer sababu sana kabri bingarabe tin tai baka bimbi chuko we kemundo na we kangu mai na mosi na kabri bingarabe tin tai ba ambulu chukani chuko boturanga mai na buki mumbulo binaga na turanga tuina mosi ken we mata bubale ragi bo turanga na kabri bingarabe tin tai Zola oka Bina wale tahu Oi. Sina koula ni vanua Era kambutuna kena veiulu ni vanua Isana ya vato vaka vale tolo ni kauvuda Unisea ede de rengai totoka vaka Au andreva
Nakabasara man tamay huli kinin doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022, o sangkir ta kasarabiri ni Tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man na-check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara palilay. In time sarangan may. So, nang taliwara ka tala tunda wala ka. Kuwertongko. Kau saya lo wag bengo, kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Namono bilang kasaranga, sangat talinto na kaya. Wakatara tutu na kena, baka na kena pepo wag dito ta. Kami so mi, nakilaw kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kena kisi, naman ni marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki na kar takawag na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na-claim na loman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya waray. Dawi mati sa siya nga. Raw-raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text may kinabas sa iba, walu-walu bandua, tolu-tolu walu lima, e na kena itutu kumatelalay. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei wakongeti kan daw wei labeti. Rongode na wei kabin tu city ni sibna tinikro na tinikaliman miniti wei kemando ibiti. Sibna lima na tinikaliman miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda watamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dawo sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Nakarito sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang pani manray pai kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talaga na ito dili mo yan may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kivalilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongo Chisu, Nongo Banua. Rungode na bima manione na kabini bugululu bay Kemando California, bima maninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemando biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren-dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto wakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona to tolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikan alay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Kasar nga. O ni Ray do Tokongo, nagkenay Ray. Dua nga na ruko ni Bunikau, e dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua na tinamniti may kamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulando Mata San Francisco. Met Kauti Kanda Batamaya.
do baka totolo tiko. Do saya lupa lamu dina. Saya permentangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ni ako na store, wala ka tunga ko maulimat. Kaya binakan ni satu ket serngaki na nakatungan reba, mempeleta na noto to ilalako. Bibi nakasaranga. Boleh roti kari bateni kina. Do tu biru to na bisi ngana kari mateni, se means kena sausage roll. Gaya to makuntal ngana buka sangai mo na bisi. Kera tel man na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucu beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu rau talang ni kota nom ni boli ke baka ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ki vitar tarani kina nama ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matai lalai. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Nalo mangu memba
Yo santi sarang turanga me mbong ito tolo sa wala talaga nang bongin santo ko metapa. Metata potu tata rumbi na yombo. Wele boy tiri katolo miniti me ono na koloko radio mbulun do bata. San Francisco en kabin ni Singatu City en den dabo binaka da sarang ota rawo ya no to italo no ba dir lomba weekenda to na mati lawa minus super cancer survivors nangono ko lebu sartu ko bital no en buku ni nona sanganga ro no tim ni bici sangai lebu tu na ker na bital no okay saba manda men na zaka men rao di nangole da ke nikina erna kota final no non da mate team okay rongo da mate ndungo what is needed for Fiji to qualify for the quarterfinals of course mata isarangani kango rongo da go gai katungan non to bital no ke baka nganga Wales be Australia rongo da go non ro na sota ngango Australia ke Wales ke nganga Wales be Australia ke na mambale sada ba Fiji automatically qualifies provided menanganga erna non raw na warning gito sabo. Ya winning welesi nam sota wat ke Georgia Uruguay obichi me sanganga rorongai ka 84 points me winning okay. Ya ke baka ganga Australia bi welesi yo obichi me vango me sananganga and non remaining pool games with what? With bonus point. To do this, Namada team Nibichi must score at least 4 tries on each remaining games. Kemambale, sanandua nga na vital no weekenda. Kebaka nanganga lebu satu kunci ko sa yang tal tumingo Australia sa bagarita ko Eddie Jones. Kita orang ni ni mata kemambale. Lebu kacu okay. Redu kita tala tebeli Australia non rusot ke weles. Ke sabaya yo non to mata timi me sananganga ruru sarnga with bonus points. Ya me tapa. Me sa squad ka sarnga nang gitu ruru ya for clear tries. Ya sanangai ngole dake non to mata timi. Kebaka sangito tagito when all pool games are played and all points are tallied, this is how they will determine who qualifies. If Fiji's points tops its pool as a matatanga, or which is a qualifying. If Fiji and Wales are tied at first place, kebaka row tie na matay di tutu, of course, row ngaya row sana lagatake, Wales and Fiji. If Fiji and Australia are tied at first place, watalangaya, Fiji qualifies. If Fiji and Australia are tied at second place, kebaka liu welesi, row may tie, or which Australia and a point. Kembali, inda reda ngaya, santan to na qualify. Bala tini dapat tu apa onruka nama tim Australia, Fiji qualifies. If Fiji and Wales are tied at second place, yan doon na scenario, yan na siyang sarang di pinakatay. Kaya baka romay tayo, Fiji ke Wales and a second place, sana qualify Wales and Fiji is out of the tournament. If Fiji is third, fourth, and fifth, and put table kembali sama tatanga is out of the tournament. In the World Cup, we have a head-to-head rule. When two teams are tied on points at second place, whichever team won their pool game goes through. The loser is out. Pato kabaya na scenario sa chigo birto na doroboy nangonong ko kemambali. Umata nga nakasa na bagarta ka nunggu rai. O abagarita kike may nabunia lungu may loma simbero sa ke Australia o abagan din takike di nadap nangganga na matim ni biti en sota wat ke Australia saya to bebakakin Santa Mara to chukina ya na bugu di baka sama ya sa ruta la final sa tungo matai sarang Georgia in na matai ni singa ni bulo ko to bai yo to dingo chukina mata undongo kemambale mena talabe tale bakali lai elibur tuguna sa set sarchunga na timingo ke baka ndo na visa usar bagalai batoko meka kuni takabo wale chunga menanganga bi Georgia watake kod na last pool game o ko me sa clear cut sarnga bonus point 4 clear tries rorua ya sa siang talinga indua na vemba to sana lako sarnga nikina na quarter final ya na bata-bata relangu chiko
sa kau sa bore taka juga sa le usar sa tega bu mer pakilamai na koko sa ko to chuka ngo non to mate tim ni bici na sot lebu ni rugby world cup sa ya to chuka ngoe na bengo no sa ochi to tega mena wol so kabitu ya to na kota final to le nruka to ngela kamena dio sa bulu kendua to le lusi mantanga bi Romania bola kan lusi kita kana pool games Dio sa bulu kendua to singi bagai tabi na dio sa bulu kelima nganga kina mati bini Afrika o cha dio sa bulu kediwa to dinai te kita nga nanduan na pagatule wa may Paddy O'Brien lele usar padur tal nga may beran sewa ya gono gure le sungai may bi seterik tawanki ifremi tawanki or to dok sarana tuawa na ngono ya dio sa bulu kediwa to dinai taki nganga kina na mati bini Australia o cha 2003 wakaduri may Australia may drop goal kina Wilkinson to sa kilaki na kina Vital Noah 2003 o cha ngela ko may na 2007 to abanru kay Welesi en quarter final lenganga kina masinganga kana matimin ni John Smith na matimin ni South Africa o chinga ya sa dominance nga may na matimin ni New Zealand 7, 8, 9, 10, 11 2011 mati tim New Zealand nganga wakatalanga kina na kina nga taraba nganga talikina na mati tim ni New Zealand ocha amay nganga na mati ni Afrika ngo question mark 2 kenin bale ninda reto ya santa kilasar kan may nanguna se lakutsuk may liuya sember sar ni to se lako sar ni na ira ni professionalism dari ta ni sa tuba ki binaka tunay ngon na turbo lako bata na kena coaching non to franchise nan rua to kena zoi binaka to marto na turbo to sangi to me punotani ko nga usaba reta ka sandabo ingilanji andabo talanga na mati timi ni Australia ke bakambia kami asingi buki replay taka chuko na TMO na referee lebu tu na san nibit sartu nga ngito pata ke welesi sa ngule tabi keda ya na scenario bagare taka chuko ya me sana bonus point ruanga me matata saba to sana match taliani na quarter final ko wambo te bunia longo bebe ando les chuko menunggu vakasa menunggu retu chuko na turbo ni palanyo ya nona tara chuko na plakade ya boleh sartu nga kina bango cup final rugby world cup Fiji anggai dongelewa na kenavo ya sabatu ya nabital noy na ngongo rawa muria sarchu ko matata ko matela la ira rugby pandits na no to mata timi en ngongo bo 5 miniti me 5 ni bosota me ono en radio bulan do bata pe de la no no mindon bingra pelo na kasar ge wasia tal tongani non to bito kani do kana like wasia ni bagalevu en ngongo Dendram beka nangolani kibali lo tero buguni oso pakadadaka Sendra-kendra kita beka naik tos-tos nimbula, kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu waro taki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa gana bima maniona na kabini bugu lulu bei kemendo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemendo e biti, and a radio bulan dua wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Toka, kombana kene ndame. Wakadiri ngalala, sabsaba, kangai waindono na yangona, ena San Bruno kababa. Na baba? Tukun tali mai? Na San Bruno kababa, ningwali mai ni mai kitobule manda, na ngandi kale busara, ersama ibukan dina taka katanlay taka na manggosa, kaya na banga sakit ni Bengarabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Wala kata na San Bruno Bat Station, kaya nararana wang gabulewo na San Francisco International Airport. Uno pinakatalangan di Bewaraki, kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sanggay ngwala may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilewu, kinatinikan doon na koloka na bongilewu. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandangko kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi.
Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mangana kakana. Esen enda so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Minaksaraman dakilatiko. Maulimad, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Isa, medak megabana manakango. Nada baya? Sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana me dakawa. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lengen do bitolo te kisarangan obi ka kitengore na radio bulon do wat. Oi na program daba. Mai na vei longa niu. Rongudi na 5 na kloko na vei kabini bo rombu ka vei kemendo California. Tini karuna single muni bo romo i vei kemendo e viti. Go vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Voselai. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vatamai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Thank you.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani. Sanangai o tinai walu, e ani muna na dawa salomamu, ni wakaya moara ki au, ni o tinai walu. Samani totolo ya timuna na lomamu, kawaka muna na nomo veidamu, mai no huale ani muna na ya hamu. Isalei, oi lei, koiau. Mate wale ni unanuma, tiko tale o koia ko bauda. Sanangai o tinai wau, awana numa tu nindaruna wakamau. Na kena sewa ni sarui toto na lomamu. Ke konia waraki au, me adoba ni o tinai walu. Ke na sewa na no mundo nomo, sarui totolo. Domo na tuna o warola kaki, ni o tinai walu ko miula iwi. Ko atauri wale moi sama ni kaki. Sekonia meseta kiau, rekona reki kapiko marau. Wau di batanga mendua, na mura non taru taurua. Isalei, oilei, nana una talei. Samode, isa samode leimonei. Sekonia meseta kiau, dekona reki katiko marau. Pau di batanga mendua, na ura non daru taurua. Isalei, oilei, nanga una talei. Samode, isa samode leigonei. Samode, isa samode leimonei. Samode, isa samode
miau mai veti namulou dina sarani wakamau o sabei hawaki nene na vei satari wewe ni masuvoli mondo unda vei lomani o sabei hawaki nene na vei satari wewe ni masuvoli mondo unda vei lomani. Isanti sar saru indendre nambulo sotaba tu na eka de bingara badintai radio bulo do bata ke baka dapat torong cina ngona sa totolo sar cuna kena toso bekenda sibina ono na tini kelima na minit do matang ni talno lega bekenda sember ndang ole juga ni na buku ni non to be non to tu ni be boli katarama ngone tu buta kata-kata menon to lo mani bici le juga ni talno ni ragabi ya sa le butal juga na complain na buku ni kwa ngaya kwa na dili ana eBay na buna umbati tu na nikina ko nindo na turang rongo ko ndo na turang povo le kasaranga ni zimba na buku di bakasa mango no na entire life saving tolu sanga bulu ke rua na undol nandola edap bita na eBay se wahara ka chunga na ngono ko sabi be roto chugni $1 million worth of complaints regarding the eBay shop scam wareta ka be kenda na Consumer Council of Fiji. Erto sa tura raw ngono ko ononan raw kawal na kunru sa file take na Consumer Council of Fiji ka tuguni na monetary value combined is over $1 million. Tuguni ndora ngole la kasauchi tingo makin ndonan raw ono sanga walu sanga bulu ka ono tale na complain related to the pyramid scam ka tuguni orto mandaga ndonan raw walu sanga bulu ka ono complain ya as to 4 p.m. yesterday na ilabo worth ni labo tulan raw tul sobulu kabano undolu vitun raw basanga bulu kadi obareta ko sima sandil CEO ni council tu ni indo ko ya ko barata ko ni liu indo na turanga tul sobulu karuan na undolu sulia sarngai ne no bugu di baka samoya mena rawateli sumaikina non ilabo au sana kala kenda sangke beli report chu na ngono go menta sahaba karara mategi rechu na wekanta meka kudindu ela katungaya ni sali tu bikenda ngolengo dona bengo dotale na bengo ya ngona vital no sa chukina ngono go last 24 hours 186 complaints $300,000 ko sange kurio ya dona turang sala ko sarngama itu no ko isa we una nungu ilavo ambo maro roetoka la ko mena vital longo o mai siwa chikina au sa sulekine tolu sanga bulu kerua na undolu nandola. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Buladong Bata San Francisco, may kauti kanda Bataman. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u drendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba.
Endona mate kuniti wale wabekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mena wayatini corona nini bunua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sena sotini kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 527 ono bituba 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. E na buona ngau na levo ni nondo soso enda sa senga saranga nikla na dapo menda vaka talutaka buka singi lutaka sa buka ya kapitang ne ka koni lo malenga sa tikin dono munua e rauni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na jibgina mevaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mevaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago pata na kena pie na mbani kei na manrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina zibitu sai vitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiko mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dilibutaka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu be Kemudawe, California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be Kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongovi ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Tavanongo dalla mobi utiavu Bulani vaka watingo sa lulugama Autua kinadaraw na bisami lumamu Sera tola lai na ngone ko sanguletu Ananu mangani daru yala yala mati Bembiani wakawating gomendaru sukota Rakaya nito mama lumunda keleva na waga Indaru yala yala mendra kida se vinaka Namungala sabakana kula Rindende me bolia Atangi na iloka Ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomangu Yalo ni matamu ni
na kena uda vakila no momosi o tangi vatu ni kavara ko vele da yaki Kaliraki mai sangu rangu kalomani Luvenda rura tangini alina vakatinani Uraburani alimaine to vakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda romani que mania the mona lesu mai vale to verai bulatale katikina mbeka ne to vinaka meke to gosoti Veta usingo esakani neto mulanta Vamole sumaye vale Meotina rarawambo Venda to velomani Kulavo Memboni salu ngo ena sengani yali Kosui gundina niko do mai serenu Aunanda karona voli medo bani wot Yala yala ngol kumate na kinayoti oti No mudala quede maquilao sana vosota Niko tangi sera rawa monge rai vici oba Metalo nani nada runga una sama roroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani. Vivi una bomba
Kiani, Vikimundo, South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, Kenavivo, Novolicata, Nisa Tikunggoing Dona Nonda Toi Ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina kantua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa bawa rongo seranga. Kendo vangar tanu atiko senea ni angona na soti singeliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakande guku kuni wale do may raito manda and a San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona koloka na sigilebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena singatambu. Bebakasar nga. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti bay kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua ana tinanamaniti bay kiamo ni Maiviti. Ano bayto koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulldog bata San Francisco met County Kanda Bataman. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maolimat. Ele taka kinendo na nito pakataka kanalilay. Yo le ukutaka pakatotolo, ni Bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telang ora to, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Nada mo sarama da mebuli kenen dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilay. In time sarang amay. So nang taliwara ka tala tuntawara ka. Kuwertongko. Kau saya lo wag bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni. Nangono bilang sarang sengat tali tu nak kaya. Pakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wag itu ta. Kami somi. Nakilaw kena timir na vaka. Seng tu bikin na ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula kaki na kabel takang kondo na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga so muna claim na loman ni rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas saiva walu bandua tolu 85 ena kena itutugo matalalay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe sarangan kori, sonong ngona santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-indrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA.
nongu chisu nongu banua. Rongo na vima maniona na kabini bugululu be kemundo e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu be kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and a lomo ni madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, medang megabot na kango. Nadabaya? O sabi wala kiba ka lefum ni daka yo senga ni kilana dan meda kaba. Ola man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang kendo bitong lote kisarangan na bika kitengore na radio bulon dobat. Uy, na program daba. May na long niyo. Rungudin na 5 na kloko na biya kabi ni mga rumbu ka biya kemendo California. Tini karuna singile mo ni mga rumbu ay biya kemendo ay biti. Ngoy biya ko ni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikin na o Mama Kalbisi Boselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamay. Bila sa boleh betul kan mana mana rukin nama lelah sahabat aku bikin David tu miniti me bit serta langan kalau kau kan nunggu bawa dua nak katakan untuk bitokani enak kau dibing kerap di internet studio ni radio Bulando Vata San Francisco. Oya en San California na Rocky Merke. En ngono bikitu Pacific Standard Time oya saboto ka weekenda walu na miniti sale vitungo na miniti me bit sakta nga na kalau kono ko ba ka bikim nito to sar ni sam chuba na ka bibing grabe ndai ni matakan tanang ka main do bata tal chukina na ba chuma na programu na the programu ki city be ni raturala oya ni sibtonga na pa na tin miniti na sing ni mataka oya na toso ningauna kala ni lebusar saba ko muri chukuma ko malu na ka bibing grabe ndai to bito kon chukina oya na San Bruno Cababa na Maulimat baka talanga kina oya na kamba di benaka na Orange Lounge arto kutara cuma bikin dan programu ya na singa ni mataka awatalang kin non the lotu oya na nogu chisu nogu benua arto bitapatan the New Methodist Christian Fellowship bena ono kina bitu na kalau ya bikin tu na kabin bin garab ni tai nogu siaran baka mode wa mode cuma tengah ni be karo yo dona buli mosi ndi na be so sora baka lucian non relabo en sona kar sang tengah ni rambur research taka word by mouth tunga hey nei labo sala kamai hello bina kasar next time saba karua na kena da wirre ni weekend so na matangali scam bango do tega buen ni merikan go kon wele na circle sen tabo sochia ko na ka na pyramid go le bisa wala nga na eBay la ko ni go ribi sertado richunga ke na matan sabi na katunga na fast money ya keru ko ke vital no taga chukalo benaka sember nindo tale tunani don rondol go motara ndol wandi ke ba malu en bingo no todo saro ko sabar eta kachukar orto bagare tangan tampan no bisa sala uchi na bibangay nangono ko samber todo korto bagare tangan chuko na tampan no bisa may non tapuno lomani obiti ya na bago bibenaka na bugo ni bitokani en eka bibing karabi ni tayo no kusere bago mode wa mo chumutani kirbe no kerua siya masar chuko may New Zealand na kabina ali ko Charles Porter na itani bulo benaka na sabole na siya chuma wenda lidi may tay lebu waka ni benaka tuyani we kebni big bro oh malo ambula chone fotofili sa ndende nungay siya matalemay na kabina ko ba ni benaka ni bikemni kena no ni mato wala benaka na kabi de bing karabi ndende baka talaki ni ma lalang besi masta pete na itini na itambuna lala kemni to sar na biya ko na mano ni siya machumay na kabi ni bing karabi ndende na radio bulan dobat sa tama diken no programu na kabi bing karabi ndende me do ngona dor na gabi ngodi ndomo telekina ya wo pedila nobo no muni ndon bing karabi sa kalungan sa chukuna bulan na kabi binaga ni kuwan tan kami sota tale na kabi ni mataka model Elizabeth Kalindrenre Serna Wanga ni model na wakangwe kaya baka tau biya utos kan tu na bulan ni takataka lain tu tu na kato tu na kami sama ni mataka me do na ngone abang dengu ni samo de
Kamusangolesa Kanisano mwinakimo Kovea na mara Obaka mama sur Rei kombu na lo Mamu memba Ubeisa Nialungundun di batu Motor boleka Bukuan niya wakia Wakia Ang pagkataronga Seda bumeka nomoy na kimota Kang beya mo sana ngole mo rock.